Dobrodošli na kanal Spiritualni, vaš dnevni vodič kroz zvezde. Astrologija je ogledalo koje ne pokazuje stvarnost, već ono što bi stvarnost mogla biti da se usudi da sanja. Obavezno zaprati i podrži naš novi Instagram profil spiritualni.shop, pogotovo ako voliš estetiku naših originalnih dizajna iz nedeljnih videa i poklone sa značenjem. Tamo te čekaju magični printovi, inspirativni citati i proizvodi koji prenose suštinu tvoje astro priče. Predstavi svetu svoj znak zodijaka na poseban način, kroz umetnost. Zbog izuzetnog kvaliteta materijala proizvoda, kupci poručuju ponovo. Klikni, zaprati i postani deo naše spiritualne zajednice i na Instagramu. Tvoj znak, tvoj stil. Spiritualni.shop. Ovan. Od 21. marta do 19. aprila. Ljubav. Ove nedelje vaša emotivna energija biće poput varnice. Lako se pali, ali i brzo sagoreva ako ne naučite da je usmerite. Slobodni ovnovi mogli bi započeti neočekivanu komunikaciju s osobom koja ih izaziva intelektualno, ne fizički, i upravo ta dinamika budi nešto novo u vama. Ako ste u vezi, vreme je da partneru pokažete pažnju kroz male, ali konkretne akcije. Iznenađenje u svakodnevici govori više od velikih reči. Posao i novac. U poslu vas čeka test strpljenja. Ne brzajte s odgovorima ni odlukama, jer se u drugom planu odvija situacija koja vam ide u korist. Moguće su promene u timu ili nečija iznenadna podrška koja vam otvara vrata ka projektu o kojem niste ni razmišljali. Finansijski, obratite pažnju na neočekivane troškove u vezi s tehnologijom ili prevozom. Kvar koji se pojavi vredi odmah rešiti, ne odlagati. Zdravlje. Vaše telo ove nedelje reaguje na preopterećenje, naročito u predelu vrata, ramena i gornjih leđa. Mogući su cervikalni bolovi zbog napetosti. Kod pojedinih ovnova može se javiti vrtoglavica usled premora i nedostatka sna. Uvedite kraće pauze tokom dana, izbegavajte jaku kafu popodne i ubacite lagano istezanje pre spavanja. Savet. Vaša snaga ove nedelje leži u samodisciplini, ne u brzini reakcije. Ako vas neko provocira, nasmejte se umjesto da uzvratite. To je pravi znak moći. Do kraja nedelje napravite simboličan rez, očistite radni prostor, završite nešto što odavno stoji nedovršeno. Upravo kroz red dolazi novi talas inspiracije. Bik. Od 20. aprila do 20. maja. Ljubav. Vaša potreba za stabilnošću biće na testu. Neko iz vašeg okruženja može vas iznenaditi neočekivanom iskrenošću koja ruši stare obrasce. Slobodni bikovi mogli bi upoznati osobu koja ih ne osvaja rečima, već delima i mirnoćom. Nešto u toj tišini budi poverenje koje nisu očekivali. Ako ste u vezi, izbegavajte pasivno povlačenje. Pokazivanje osjećanja kroz konkretnu podršku sada je važnije od pokušaja da budete u pravu. Posao i novac. Merkur prelazi u Strelca i donosi vam potrebu da jasno definišete svoje ciljeve. Ne pristajte na saradnje u kojima ne vidite dugoročnu korist. U poslovnom okruženju moguće su tenzije zbog različitih pristupa, ali upravo iz konstruktivnog dijaloga može se roditi nova ideja. Finansijski, bolje je sada uložiti u praktične stvari, popravku, obuku, opremu, nego u nešto što samo trenutno izgleda primamljivo. Zdravlje. Ovih dana posebno obratite pažnju na donji deo leđa i zglobove, jer mogu postati osjetljivi zbog nakupljenog napona ili neudobnog sedenja. Kod pojedinih bikova može se javiti povišen pritisak ili osjećaj težine u nogama, naročito ako se ignorišu znakovi umora. Masiranje lumbalne regije toplim uljem i kraće šetnje na svežem vazduhu mogu učiniti pravo čudo. Savet. Ne dozvolite da vas tuđe raspoloženje odvuče iz vašeg unutrašnjeg mira. To nije vaša bitka. Uvedite male rituale zahvalnosti svakog jutra. Time ćete lakše zadržati fokus na onome što imate, umjesto na onome što vam nedostaje. Kraj nedelje donosi priliku da shvatite koliko snage ima u smirenosti i da je tišina ponekad najmudriji odgovor.
Blizanci, od 21. maja do 20. juna. Ljubav. Ovih dana vas može iznenaditi koliko duboko vas dotiču male promene u ponašanju voljene osobe. Ne potiskujte emocije, već ih izrazite kroz iskren razgovor. Slobodni blizanci mogli bi se naći u zanimljivom kontaktu s nekim ko u njima budi želju za istraživanjem nepoznatog, ali će ih testirati koliko su spremni na emocionalnu otvorenost. Ako vas neko iz prošlosti kontaktira, poslušajte unutrašnji osjećaj pre nego nostalgiju. Nije sve što vam je poznato i dobro za vas. Posao i novac. Merkur u Strelcu pokreće promene u načinu komunikacije. Ako vodite tim, budite jasni i precizni, jer se lako može desiti nesporazum. Ne ulazite u poslovne dogovore na osnovu obećanja. Tražite konkretne rokove i obaveze. Finansijski. Budite spremni da se izborite za ono što vam pripada. Jedan direktan razgovor može razjasniti situaciju koja vas već neko vreme sputava. Zdravlje. Obratite pažnju na vrat, ramena i gornji deo kičme. Moguća je ukočenost, trnci u rukama ili tenziona glavobolja. Kod nekih blizanaca mogu se javiti i problemi sa dizajnim putevima, naročito ako ste prehladu pokušali da izgurate na nogama. Blaga masaža, čajevi od đumbira i dublje disanje pomoći će telu da se oslobodi nakupljenog stresa. Savet. Ne rasipajte energiju na objašnjavanja onima koji nisu spremni da vas razumeju. Fokusirajte se na dela, ne na reči. Iako će mnogi pokušati da vas uvere da menjate kurs, ostanite verni svom tempu i načinu razmišljanja. Najveći napredak ove nedelje dolazi kada uspete da spojite logiku i intuiciju. Tada vaše odluke postaju nepogrešive. Rak od 21. juna do 22. jula. Ljubav. Ove nedelje vas može iznenaditi koliko vas prija iskren razgovor o onome što ste dugo ćutali. Otvorenost sada donosi olakšanje, ne slabost. Ako ste u vezi, iznenadite partnera sitnim gestom koji pokazuje da ga razumete i kada ćuti. Slobodni rakovi mogli bi upoznati nekoga dok pomažu drugima ili kroz humanitarni rad. Osoba koja vas naizgled ne impresionira odmah. Pokazaće dubinu koja vas osvaja polako, ali trajno. Posao i novac. Mars u Škorpiji vam daje hrabrost da konačno prekinete sa poslovnim navikama koje vas iscrpljuju, ali i snagu da započnete nešto sopstveno. Obratite pažnju na dokumente i rokove, jer propusti u detaljima mogu kasnije izazvati stresne situacije. U finansijama sada nije vreme za rizične poteze. Bolje je da sačuvate ono što imate nego da jurite brzu dobit. Posebno se čuvajte emocionalne kupovine. Zdravlje. Obratite pažnju na krvni pritisak i cirkulaciju, jer nagle promene raspoloženja mogu izazvati vrtoglavice ili osjećaj gušenja. Kod pojedinih rakova može se javiti bol u kolenima ili zadržavanje tečnosti, što zahteva više kretanja i manji unos soli. Ako osjećate umor bez jasnog razloga, proverite nivo gvožđa ili vitamina D, telo vam možda samo traži više svetlosti i odmora. Savet. Ne donosite odluke iz osjećaja krivice. To nije saosećanje, već samo povreda u lepšem pakovanju. Vaša empatija je dar, ali ove nedelje je vreme da naučite da je koristite sa granicama. Prava snaga raka ove nedelje nije u zaštiti drugih, već u hrabrosti da zaštitite sebe. Lav od 23. jula do 22. avgusta. Ljubav. Ove nedelje vas može iznenaditi koliko emotivni postajete kada skinete masku samouverenosti i priznate svoje pravo raspoloženje. Partner će ceniti vašu ranjivost više nego savršenu kontrolu. Ona donosi bliskost koju ste nesvesno izbegavali. Ako ste slobodni, nova osoba bi mogla ući u vaš život kroz situaciju u kojoj ste vi glavni, možda događaj, vođenje tima ili javni nastup, ali vas može razoružati time što vas vidi onakvima kakvi ste kada se svetla ugase. Posao i novac. Mars u Škorpiji vas gura da dokažete moć kroz delovanje, ne rečima, ali nemojte sve raditi sami. Delegiranje će vas sačuvati od grešaka iz iscrpljenosti. Mogli biste doneti važnu odluku o promjeni pristupa poslu.
više efikasnosti, manje drame. Finansijski, izbegavajte pozajmice i emotivno trošenje. Ove nedelje vaša sigurnost dolazi iz kontrole, ne iz rizika. Zdravlje. Obratite pažnju i dalje na lumbalni deo kičme i nervnu napetost u vratu, jer stres direktno pogađa vašu kičmu. Mogući su problemi sa krvnim pritiskom ili osjećaj ubrzanog pulsa u trenucima napetosti. Preporučuju se opuštanje u tišini i ograničenje kafe. Telo vam poručuje da mu treba ritam, ne brzina. Savet. Ove nedelje ne jurite priznanje, već ga zamenite prisustvom. Ljudi će vas najviše poštovati kada ih pogledate kao ravnopravne, ne kao publiku. Hrabrost lava sada se meri po tome koliko je spreman da pokaže srce, a ne samo snagu. Devica. Od 23. avgusta do 22. septembra. Ljubav. Ove nedelje vas može iznenaditi koliko vas privlače ljudi koji ne traže objašnjenje za svaku vašu reč. Ako ste u vezi, partner će reagovati bolje na spontanost nego na savršen plan. Pokušajte da ga iznenadite nečim jednostavnim, poput zajedničke šetnje bez cilja. Slobodni bi mogli započeti zanimljiv razgovor s osobom koja na prvi pogled deluje suzdržano, ali u vama budi osjećaj da konačno možete da odahnete. Posao i novac. Mars i Merkur vam daju oštar ali i sklonost da previše analizirate tuđe greške. Fokusirajte se radije na to kako da iz njih izvučete prednost. Ako ste odlagali važan mail, sastanak ili odluku, sada je pravi trenutak da sve završite u jednom potezu. Finansijski, dobra vest stiže kroz staru saradnju ili osobu koja se vraća s novom ponudom, ali ne prihvatajte ništa bez pisanog traga. Zdravlje. Obratite pažnju na glavobolje koje potiču iz vrata. Neki pripadnici znaka mogu osjetiti ukočenost u ramenima i gornjem delu leđa zbog dugotrajnog sedenja. Uvedite kraće pauze svakih sat vremena i pokušajte sa blagim istezanjem vrata. Bol se neće povući od odmora, već od pokreta. Savet. Ne pokušavajte da sve bude savršeno, jer mir ne dolazi iz kontrole, već iz poverenja. Ovih dana najveća hrabrost biće da kažete ono što zaista mislite, čak i ako niste sigurni kako će biti primljeno. Kad prestanete da sumnjate u svoje instinkte, svet će početi da vam odgovara istom jasnoćom. Vaga. Od 23. septembra do 22. oktobra. Ljubav. Ovih dana vaš odnos prema ljubavi menja se iz korena. Više vas neće privlačiti površne igre, već dubina i iskrenost. Partneru pokažite šta zaista osjećate, čak i ako to znači da se povremeno posvađate. Bolje iskren sukob nego lažna harmonija. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja deluje previše direktno, ali će vas upravo ta autentičnost razoružati i osvežiti vaš pogled na ljubavne odnose. Posao i novac. Merkur vam donosi oštru intuiciju za motive drugih, ali i potrebu da jasno odredite svoje granice na poslu. Ako radite s timom, ne dozvolite da se vaše ideje pripišu drugima. Zapišite ih, izgovorite ih i potpišite. Finansijski. Dobro je vreme da napravite plan štednje u 3 faze, kratkoročno, srednjoročno, dugoročno, jer ćete tako stvoriti red koji vas oslobađa pritiska. Zdravlje. Obratite pažnju na donji deo stomaka i reproduktivne organe. Moguća su hormonska kolebanja blage upale koje traže odmor i toplinu. Kod pojedinih se mogu javiti bolovi u donjem delu leđa zbog lošeg držanja ili stresa. Uvedite naviku da se svaka 2 sata protegnete i popijete čašu vode. Male navike sada čine najveću razliku. Savet. Nemojte pokušavati da budete idealna verzija sebe. Budite živa, neuporediva verzija onoga što stvarno jeste. Ovih dana vam intuicija šapuće više nego što mislite, ali morate da utišate svet da biste je čuli. Prava ravnoteža nije u jednakosti, već u prihvatanju sopstvenog ritma. Škorpija. Od 23. oktobra do 21. novembra. Ljubav. Ove nedelje vaša osjećanja dobijaju dubinu koja vas iznenađuje, kao da napokon vidite suštinu iza svake emocije.
Ako ste u vezi, pokažite partneru poverenje tako što ćete deliti i svoje ranjivosti, ne samo planove i sumnje. Slobodne škorpije mogu neočekivano započeti emotivni kontakt sa osobom koja ih na početku nervira, ali ta napetost krije privlačnost koja se razvija postepeno, gotovo hipnotično. Posao i novac. Sada vam se vraća fokus. Pod uticajem Marsa u vašem znaku možete završiti projekte koji su mesecima stagnirali. Ne trošite energiju na dokazivanje drugima, već na precizno sprovođenje sopstvene vizije. Rezultati će govoriti sami. Finansijski. Izbegavajte zajednička ulaganja i pozajmice, ali iskoristite priliku za dodatnu zaradu kroz nešto što već posedujete, znanje, alat ili kontakt. Zdravlje. Obratite pažnju na cirkulaciju i genitalno područje. Mogu se javiti infekcije urinarnog trakta ili hormonska iscrpljenost zbog nedostatka sna. Kod pojedinih škorpija moguća su i probadanja u leđima ili osjećaj zategnutosti u vratu zbog akumuliranog stresa. Uvedite redovan unos magnezijuma i izbegavajte kasne obroke i teške razgovore pred spavanje, jer telo reaguje na emocionalni pritisak brže nego što mislite. Savet. Ove nedelje ključ nije u kontroli, već u prepuštanju procesu. Kad osetite da gubite tlo pod nogama, setite se da rast uvek počinje iz tačke nesigurnosti. Prava snaga škorpije nije u otporu, već u sposobnosti da preživi, transformiše se i ponovo ustane jača nego pre. Strelac. Od 22. novembra do 21. decembra. Ljubav. Potreba za slobodom ove nedelje dolazi u sudar sa željom za bliskošću. Pronađite način da zadržite prostor, a da ne delujete udaljeno. Partneru pokažite da iskren razgovor ne znači gubitak nezavisnosti, već produbljivanje poverenja. Slobodni strelci mogli bi upoznati osobu koja ih izaziva da razmisle o svojim granicama, nekom ko ne pokušava da ih osvoji, već da ih razume, i upravo tu leži privlačnost. Posao i novac. Merkur u vašem znaku donosi naglu potrebu da izgovorite ono što ste dugo zadržavali, ali birajte trenutak. Ideje vam se množe, ali ne skačite odmah u realizaciju svake. Prvo testirajte najmanje 2 pre nego što uložite vreme ili novac. Finansijski, može se pojaviti prilika kroz prijatelja ili kolegu koji predlaže neobičan način zarade, ali dobro proverite sve detalje pre pristanka. Zdravlje. Obratite pažnju na donji deo leđa i kukove i dalje. Preterano sedenje ili nagli pokreti mogu izazvati istegnuće ili zapaljenje mišića. Kod nekih strelaca može javiti osjećaj hladnih stopala, što upućuje na potrebu za blagim fizičkim aktivnostima poput plivanja ili istezanja. Takođe, pripazite na nivo vitamina D i magnezijuma. Njihova neravnoteža može izazvati napetost i hroničan umor. Savet. Ne zadržavajte misli koje vas inspirišu, čak i ako deluju previše velike za sadašnje okolnosti. Zapisujte ih, jer će vam kasnije biti ključne. Naučite da razlikujete impuls od intuicije. Prva vas gura u akciju, a druga vodi u pravom smeru. Najveći rast dolazi onda kada dopustite sebi da pogrešite, ali svesno, hrabro i sa osmehom. Jarac. Od 22. decembra do 19. januara. Ljubav. Emotivna stabilnost vam je jača strana, ali ove nedelje partner može tražiti više spontanosti. Pokušajte da ga iznenadite sitnim gestom koji pokazuje pažnju, a ne planiranjem svakog detalja. Ako ste slobodni, možete upoznati nekoga u profesionalnom okruženju, ali ta osoba će vas osvojiti svojom smirenošću i sposobnošću da sluša, ne pričom. Nemojte izbegavati razgovore o emocijama, čak i ako vam deluju neprijatno. To će otvoriti dublje poverenje. Posao i novac. Mars u vašem polju ambicije pojačava odlučnost, pa nećete tolerisati neorganizovanost. Ipak, pokušajte da ne preuzimate sve na sebe. Delegirajte makar jedan zadatak koji vam oduzima fokus. Finansijski, mogući su neočekivani troškovi zbog nečijeg propusta ili tuđe nepažnje, zato sve proverite 2 puta pre nego što odobrite plaćanje ili potpis.
Zdravlje. Obratite pažnju na zglobove, posebno kolena i laktove. Može doći do ukočenosti ili bola zbog naglih pokreta ili promjena temperature. Kod pojedinih jarčeva mogući su i problemi sa kožom, poput ekcema ili perutanja, izazvani stresom ili padom imuniteta. Preporučuje se da uvedete više tečnosti i omega-3 masti u ishranu, jer će pomoći regeneraciji tkiva i zglobova. Savet. Pre nego što odgovorite, udahnite duboko. Ove nedelje strpljenje vam je važnije od brzine. Ljudi će više ceniti vaš tihi autoritet nego otvorene kritike, zato birajte trenutak za reakciju. Uložite energiju u nešto što gradite polako. Baš taj proces postaje vaš najveći izvor samopouzdanja. Vodolija. Od 20. januara do 18. februara. Ljubav. Ove nedelje možete biti iznenađujuće magnetični za ljude koji dele vašu radoznalost. Probajte da partneru predložite neobičnu aktivnost, poput večernjeg eksperimenta u kuhinji ili zajedničkog mini projekta. Slobodne vodolije mogu upoznati nekoga dok spontano pomažu drugima ili učestvuju u grupnim kreativnim aktivnostima, gde se vaša originalnost ističe. Male, neočekivane geste pažnje i iskren osmeh mogu otvoriti vrata neočekivane bliskosti. Posao i novac. Neočekivani pristupi i eksperimenti u radu sada mogu doneti prednost. Probajte da rešavate probleme izvan kutije. Pripazite na detalje u ugovorima i finansijskim obavezama, jer čak i najmanja previd može imati posledice. Ovo je dobar trenutak da istražite alternativne projekte ili sporedne izvore prihoda koji podstiču vašu kreativnost. Zdravlje. Obratite pažnju na cirkulaciju, naročito u nogama i stopalima, jer može doći do otečenosti ili težine nakon dugog stajanja. Povremene glavobolje i napetost u očima mogu se ublažiti kratkim pauzama i vežbama fokusiranja. Takođe, pratite respiratorni sistem jer ste sada podložniji blagim infekcijama ili alergijskim reakcijama. Savet. Isprobajte neobične rutine ili male izazove koji vas izvode iz zone komfora. To donosi neočekivanu energiju i inspiraciju. Otvoreno pokažite interesovanje i inicijativu u odnosima, jer iskrenost otvara vrata novim iskustvima. Najviše ćete napredovati kada spojite intuiciju, kreativnost i praktične akcije u svakodnevnim situacijama. Ribe. Od 19. februara do 20. marta. Ljubav. Ove nedelje vaša empatija može otvoriti vrata povezivanjima. Probajte da partneru predložite zajednički projekat koji uključuje kreativnost ili avanturu. Slobodne ribe mogu upoznati nekoga dok spontano učestvuju u grupnim aktivnostima ili volontiranju, gde vaša pažnja i nežnost lako dopiru do drugih. Obratite pažnju na sitne signale simpatije. Često oni otkrivaju više od reči. Posao i novac. Neočekivane prilike zahtevaju fleksibilnost i sposobnost da improvizujete. Recimo, testirajte novu metodu pre nego što je primenite u celini. Pažljivo proverite e-mailove i ugovore, jer detalji sada mogu napraviti veliku razliku u uspehu. Finansijski, razmotrite dugoročne investicije ili dodatne izvore prihoda koji nisu očigledni na prvi pogled. Zdravlje. Obratite pažnju na bubrege i mokraćni sistem, moguće su blaže infekcije ili neprijatnosti zbog zadržavanja tečnosti. Povremeni bolovi u donjem delu leđa mogu se ublažiti laganim istezanjem i toplotom. Takođe, pratite nivo stresa i kvalitet sna, jer emotivna napetost može direktno uticati na imunološki sistem. Savet. Isprobajte kreativne tehnike za organizaciju misli, poput dnevnika ili vizuelnih mapa, kako bi se izbegla konfuzija i stres. Ne oklevajte da inicirate kontakt ili razgovor s osobom koja vas intrigira. Iskrenost i spontanost mogu doneti neočekivana prijateljstva ili više. Najviše ćete napredovati kada spojite intuiciju, praktičnost i otvorenost za neočekivano.
Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se dopada naš rad, lajkujte video, pritisnite dugme subscribe kako biste se pridružili zajednici spiritualnih i dugme zvonce kako biste dobijali najtačniji dnevni horoskop svakog dana. Uz vašu podršku zajedno napredujemo. Pogledajte još neke naše videe, predloženi bi vam se možda dopali. Do sledećeg zvezdanog susreta.